Obunge wa Sentiment NGUCHINE na URITIE MWINGI kuthii na mbere kumiriria mauntuni makoni UCHUNKUNI bwa GIKONEKA sniper ariuga na kinyiritwe ni nto ati maria marutire mbeca nikenda sniper uragua ni methiritu makigeria banene kubaragania igamba riri inde gugikinya mweri bwa kana gutiwe ukatha ukanjerani cia watho augite kugwatwa kwa muntu wonde uria witonyithanitie na GIKONEKA sniper ni kugatuma muci wa sniper na amiru monde meganiro Mwongera atumenyithie inu ntomwa ya kuborera kirenje mutigiri sniper amwa barabonde bakwetherwa na Kioto Gia kumakire bunge Sentiment bwana NGUCHINE netibendere kwetherwa bekiriri na kuboreria nontokorwa mono jonde jaithikire mundu ne kagite ne akurawa jakethro jakiumira na kwaniko werone keraniria na Ero TV mwako emwe kiri NGUCHINE ariuga mantu jonde jetite na mbere bobwega na mpengo kubobo kethro bayikirwa wekijo kinyana muthiene ko antu betu be patient tuthingatite tukure investigations ni gwita bwega na ndiara kurali na difference ya DPP na DCI. They have come up with consensus about to forge forward. Now you expect more arrests. Think about it, Kwati. You expect more arrests. Even the financiers of the killing of the young man are going to be arrested according to the promises we have been given. Kona nde antu betu ibo miri kitogo u denama before Easter, the way we are being promised before Easter, the whole matter will come up and it will be conclusively concluded that so and so was involved na bonde mabakeza bakuwatwa na baadhi itangwa. By the way, I can assure you, on this matter, the president is very candid about it, and the deputy president, that whoever was involved, kinyadha kanga na ate ichaulia waka kamata mudharabaji. Mheshimiwa kiri NGUCHINE orwethere mutumiria na wakili ariugo thongore bwiko bya korawa ibwethere bojuke kanyaga kainge ni bubwega kirende kithiro yetera mwanka muthia process ya thirikari ndi wakili non tuntwire mantu ya criminal procedure anaura ukaragana investigations sometimes because of different agencies chedrikari DCI DPP na bangi barabotethaniria yabo other intelligent gathering units barabotethaniria yabo ne take time na limu nyoketha kwina some conflicts of gathering of information gwa tweka irabo wangatha ete kumatch na ere ngi kungathi ndendere kono monkapo karendi goro butege bu compromise butege what is not ending up to what kenge nakyo kirimeshoka kameniria gavana Mwangaza nontu wamereo kanyumene areugite uthoguni boiko sniper ibo akinyirira muthia ikethira ngavana na kuthiruka ebera ari tirathira investigations ni gweta na mbere na kwebange na ku bare bagwita bakiuga ire kinyete muthia. We must be very careful. Kwe mtu kunda roji roketha rwekanywa na kwenda kuga mwanki na nuje mwanki kiuga wana mirukite na roji miumo kenda mwanki jwakana ende ukauga mwanki na roji na kanywa ke na roji kajworaga ankwire atiri kwikanywa kauga murumie na mwate antu betu bakagita moyo inyoko ro bakuthiuruka bakiuga gamba ire kinyete muthia interest ciao imbio is to discourage people iko discourage antu baraba kwenda justice for sniper, but this should not be discouraged. That's our people not be discouraged. The harm of the law is along the one na ankubwira nama totegwa atakuru aki nyamugerio kuru ora ugerie kuru kenda ita kurumana no monka tugie nurera kuru eji ndene sheria ingi twitaga the law of tort twindu kita vicarious liability ugwendere bo gwithitie ngari ri kaugwa mwene kuru ukurerete kuru ri ya rumana no ri kubwiri kurua ikuru tubwiri kuria kai mwene orerete kuru imwene orerete kuru kwa antu beto bakagea ogwa mantu yakathingatwa na tukamya the truth yongwa na igugwita na mbere kuthingatwa na mwankira thaito kinyirite antu bana jago supo mioro Christmas Manyara DJ Kabum amutorongino gavana Kaira Mwangaza murangiri wantai ibo bagwatina bari roberingi no GIKONEKA sniper alaba ikinchera mwanya murotero akia munyurotero Nairobi beterete ko kwa bili nya boli tariki 29 shimurjo tore koti nene ya Kiambu. The main characters bari behind the death of that young man, our brother sniper, bari ona ibaijiwe iba kugeria gwichitha under the law nontu no sheria
no wichithio no kauriro no atuko tigwatika lakini the public itself nije na nije no imbia ndikura kwa muthakore nonto tikire maruma tikathenya ruma menya kura kwa kundi kwira kwina motive ibau bau baigwa bari offended irangu njie muthakore nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine ngine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera.